Angu buhangu, dangu riki mata mbah ietinda, bata patua mengarangi angu, rukuna na pameringu ieti la kanal YouTube YKB GKI TV. Malawat hamayang, pandeta dihana pulu nemiri, tahamayangu. Domiri ala ama mambiha menyola, namo ruka maletu malangumu. Kana doha matuna beri ruha mamadau na marinjung rumba muru, dangu wai kahingeru. Tunanumbu nahu nyuma, bamarinjung ula pating rongu ya na pulu piaka li panaungmu. Warung gama nangahu matuamu, kahani manu la ieti la kananding ma la rehi iana. La tamu na mirima imirio karitu mamonunggau. Amingu. Angu buhangu, na pulung napadihan dala rehi iana, weling lambu kuwasiat. Napingina rimangu la marapu. Hurat Yeremia akawudu akambulu la matahau lupa la mata akambulu nomuna. Imiri mapadikanya na pintana wang bihana. Na unggulu ya na pintana wang itidiha kanandingu. La mata akambulu dambuna. Angumbuhanggu la tamu na imiri karitu. Na banjaru la kalibaru ihirailu da la lumungu marapu. Da marapu nuda, da tuan jangara da panama tunya na pamonu da na mahamu na pambuha wiki da yaka dambuhangu pabulu pahada da nyaka na marapu pabulu wangu banda. Yaka dambuhangu kan haliat aku na awangu kalumud da nyaka na marapu na makuahaya na haliat aku na uang kaparu wiki da bada pa iha-ihangu. Angu buhangu latamu na imirio karitu. Imiri Allah lila Yeremia hina panipa ihikunja kanadu na kuwahana dangu na tubangu banawanya na kaparuna. Imiri Allah bana padikanya na tanah banawanya. Nambihaka hina paundunya na pintana na kaminaku mangganana na walahuya na awangu. Imiri Allah yaduya na Allah na maluri. Nyuna da ia beya na kaparuna takarukuna na miha dangu na kaminaku mangganana. Imiri bana pimanya yakangaraya na parihi paraluna na tau takanarhi mangilunya pa bande dimbopa na tau na pinya ngaraya na pamonu na welingula inyuna. Angu buhangu latamu na imirio karitu. Nalia na patakanya bande dipa na kali baru ya hunda da biarahu dangu da banjaru hida patamanja la pawarunja lam marau. Nalia mapaikung ya kanadu ya kaira da nyuda napa da pahambu danja da banjaru da malumung marapu. Dangu pangadadanya nakaparu nambihana dangu nakaminak mangganana imiri Allah na maluhu la rehi dangu la pangiana. Nyuda padainguna na pawaida bada undungu dangu bada laku karia manunya na pulu na imiri Allah na madadunja kunja nyuda. Angu buhangu latamu na imiri karitu. Larehi nahu nyuta na dangumbu na pahunggunda dangu na paitanda na marapu taka matawa kata pangadanya kanadu na marapu lupataka lahu punjapuna na mandaningu kuahangu taka matawa kata tarunia na mapadikangu awangu tanah. Amengu malawat hamaya. Domiri Allah maninggal awang majanga matawa na pul na perongu ma bananjad epi ilungu la anda langarangia ma haulodo. Warung kami eti dihakanandingu hima pawil etingu la pelaku ya na pulungu la lurima. La tamu na mirima mirio karitu makaraiko domiri Allah ama maninggal la awang majanga. Amengu.
Angu buang gula tamu na mirio keritu hupuna la ia na pulung na padihanda la rehiana. Ambu maruamba du lapa like, subscribe, dan matawa. Bata pangalanya na padihanda la rehina iana la angumbuhanda bu da badaka. Na tau na mapawai lai miri dangu na marinjungu lapa tanda ya imirio keritu kanadu. Nyuta bata marangga pandulangu la dalu bata buah baria na pulu na imiri dang angumbuhanda la yekabe. Matawa kana papurunda wai mangulung wai maringu wilingu lai miri jihu karitu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.